Malaga prvi put posle 1983. godine u zvaničnim mečima protiv Reala ima priliku da pobedi. Biće novi korner. Eliseo Vinsko ovdje korner. Ozil. Napred prema Ronaldo. Evo posljedne šanse na utakmici da Real ipak donese možda bod. Samo je napred Ronaldo. Dolazi do lopte Kaká ima Ozila iza leđa, greši Brazilac i to je to. Malaga je pobedila ekipu Real Madrida sa 3-2. I zašto se put u mečku? Posle 31 godine. Da prema tam futbol. Koda u odnosu na najgore pozitivno koji su sa Proakini na samo lopte 16-tericu. Proakini sve njega je sjen, orme za izmjenu na domašu Disco!